say you make up pa and the baby asia ama Afia so asnega wa be yi nipa da ka wo Jimmy for gentleman ni na ugina South Africa na wo botutu bo adwaman botutu e wo South Africa bo adwaman na free wo edi be se Kumase e bo adwaman na ugina kwan wo bo ahyawe na wo begina no ma ka kire wo Reverend Doctor Isaac Owusu Bempah se yedi ni tunum kwa sampani ba wo si Jimmy for kura sinia wa no bobra e wo asase so wo de ne kwa sampani ne kwa sampabra e wo kura kwa samando no kwa sampani ba wo tumi ya biyo wa no ka kire wo si Jimmy for kura sinia wa no bobra ne na asase so a wo de nkwase ewu ni se wo ne yedi ni tunum so fu Kumchacha meti we me yo ba ana me ti se Afia so asnega kama no madulo different na wakasa na ne ko YouTube ne kobo na mia Afia so asnega vagina YouTube say you are welcome na we da so ni na mu yase ko na ye de ya ka wa ni na mu yase ya ye spata ana wo de Afia so asnega so na ko su ekuma ne ba de tan Afia so asnega ne bo jan na tan papa tan afon vagina ni bi wo no mo a wo to say nam guso enam kata wo kama but wo de ye we de wo vagina na fon tan ati be ma na wawale Afia so asnega a wawale no a se be ma na wawale no wo ye kwasampani ayi kurase ni ye Jimmy fuo be ma ya tete kwani ayi du so kuro bo wa ayi anu so be ma ayi twafo ye yalefo ya boa ya bi ayi no me ye ba Bema na wawale Afia so asnega wo ya bi ya boa kwasampani nyame betu ye ka wo ya boa we wo a wutie me mebo udin ana me meka wasam ana nyame na me ni wanya enye wo na me ni wanya me de kwasampani ba ni na nya eti me ya Russia ana so ye Ukraine wo de won fansia eti giant na ye beef eno meje ma wo na yana sofo no mfiri nyame me furu wo sini wuni aboa na wo mfiri nyame me furu wa konta jam life mo me wo na afro me Yesu bana me mfiri no na me kopro nsam jema wuni no wo sele ban me Emra ewo so for Reverend Owusu Bempah asori dem wo the anointing oil ebo from de ye sister Afia so asnega ehye nyame nsa kire se insem bi obetena media ne so akeka de gu nani mu ase no o put stop to it because as a Ghana ha no obi asori a na wo pese wo de nanim etwitwiri fom abaya na friend Afia so asnega na aniti no didi matem menkan na se mo hada me mo didi aso didi matem se makoka MPP asem no sofo onimnia ewo me ni MPP for ntem tamana MPP for ba eba me ho no ono na owo hobi onim de ekoso o sofo bra o mu gusuba de batie me samede yaudi e kasa munya me na me mpo me heart o sofo Afia so asnega na me ka se brebi o ka se the MPP for the year me no senka onu no mu ye ne sa ko be ye more than a chair de me ye no na di enti na Afia so asnega didi matem se me cassette ya MPP enti no menim se eye baomia nkrofo e na abu Afia so asnega pass on di matem because MPP for mpanifo bi se eye baomia nkrofo e na abu Afia so asnega pass on di matem MPP for na mpanifo na e ka kire me but say Afia so asnega matem hunu se yesi o medi matem biem yeso so wajai bibia de go from oni matem biem enu nti e na me so me kana boko na nka me kana boko sei ye misa Kumchacha se so for penny to say Reverend Owusu Bempah na asemo aba na ode oil abofom sei enso so ben e na wo so edema ye sister Afia so asnega so mame enra unya penny Reverend Owusu Bempah e de oil ebo fom na asori dem go kire nsemo a ye sister Afia so asnega akande gu nani mu ase kire se o de sign ti e wo nyame yemi
In so Bena, if you are a bit so that's a pa. Mammy for question, Reverend Dr. Isaac Owusu Bempah, the great man of God, the great apostle, the prophet Papa, Reverend Dr. Bishop Evangelist Pope John Paul, Reverend Dr. Isaac Owusu Bempah, the nation's one, and the nation's prophet, and the God eyes, and the God, Nyame Israel, Reverend Dr. Isaac Owusu Bempah sɔfoɔ bi a ɛnsa nyame de ato ne so no sɛ obie n'ano a na wɔhyira wo a wobɛyɛ nhyira na sɛ obie n'ano na sɛ ɔkɛse wo a sɛ ɛkɛse no ɛbɛdi w'akyi. Reverend Dr. Isaac Owusu Bempah obi ti ne fie wakɔ kɛse no ɔmebisa wo sɛbɛ afie asoase na ɛga ano bagayaa awo kasa na na no prinsuo et se June July na ne sa ko so obi ekoyi awode na ne mu akoa et se de ben anyeka na wo obafun we tan wo senye wo momanye wo hwenye wanonye wanunye wonanye na de wodi makeup ebe wiase de da wo besie ni bi ada ho na wontieti awo so 38 times because say new makeup pa and the baby asia ama afia so asenega wa be yi nipa da ka wo Jimmy for jantrani ana udina South Africa na wo botutu bo dwaman botutu e wo South Africa bo dwaman na firi wo e di be se Kumase e bo dwaman na udina kwa wo bo ahyawe na wo be gina no ma ka kire Reverend Dr. Isaac Owusu Bempah se yedi ni tum kwa sampani ba wosi Jimmy for kurasini a wa mabobra awa asase so wode ne kwasampani ne kwasampa bra awo kura kwasamando no kwasampani ba wobetumi ya biyo wa no ka kire wosi Jimmy for kurasini a wa mabobra ne na asase so a wode nkwase ewu ni se won ne yedi ni true. God punish you. Reverend Dr. Isaac Owusu Bempah nyame shiraw all my long life. Proverbs 30:10 Proverbs 30:10 was it menu wako awon enseku na wa modua ana wan keso na kese no ebenyam odifo enkofo bi wo Ghana ha se wo ba bonten ansa na nipa ne ma bonten be ka asem bi no na ne nansi bi so afia eye baako ye ma mama part e ka sa nkofo no mu se wo kasa bi wo audio bi bebo ampa wo audio do betimi abo se afia baba bonten so for panika se te se Reverend Owusu Bempah abeka san nsem ati se edi egu no so no penifo so yesi bia na nokra kakra hyase entimi nkoba se nokra kakra bi wani afia kan bajo obi da ye wen eden mo na bugina ho me bacho debi kwa sampani ba we what the video bi aba on fam mai audio bi sebe woti wo sesi akora wo betumi ahyeda amo bi ayo audio ade asani wo phone so ade ya fla the propaganda me pense mo manenko wo betumi amo bi ayo audio no de asani no na waka sampoto de afa so Kumchacha ho e wo bra wan kasa woni nipa na asese ho eni ho eti court ade evidence and a year juma okay so obi ni obi da eti na emra fom kura untumi kaso obi ne meyela koda megele akoda eno no wone na da by 7 odi na ugina ho David what you say me da say ubutumi enye evidence ya wode beba dia ebe working okay ebe ye juma eti se afia Schwarzenegger anobagaya what you say ebeka na Ghana ha ma men kasa mo tro asole opa yi sole mako me ensa ne nan o Ghana ha sole akomu a e ma na wo fe shape body body nufu anantu obe ba so ba he otumu so ba hen na so na no otumu se na no nani aba ene ne moma ba ko Reverend Dr. Isaac Owusu Bempah ho ba ko sha megu na so dem ho awurade so wo megu Reverend Dr. Isaac Owusu Bempah so dem ho pa ma na wo fe na wo nyina se papa ne se sabe o pe wo ba wontumi so o ba pe wona so dem ho no enwale na na ene ne ntina sabe
Bempah and the two ding that Reverend Doctor as he goes to Bempah me be kofa Bempah to wa utwe nwa nyansa ben eti asem na say Jimmy for ba we kan we be no say na Reverend Doctor as he goes to Bempah na wo den no na wo den kwada wo busu ya pani a wo Jimmy wo busu ya pani Jimmy for kwasampani a wa kwada wo busu ya pani na wa mobra wo betumi abede Reverend Doctor as he goes to Bempah wo wi abeka say o say awade a wo tumi hye nkoma a won hye nkoma no wale wo wale ye be na furum o wale ye ni furum ba ya say me yo ba sofu Kumchacha metiwe me yo ba ana me te say Afia so asnega kama no madulo different na wakasa na ne ko YouTube ne kobo na mia Afia so asnega vagina YouTube say you are welcome na wo bi a wi ase nyina wo sabe wo vagina na ye wo ba na wo da so ni na wi ase ko na ye de ya ka wa ni na wi ase ya ye spata na wo de mi ni ba we sabe wo sabe na no sisum na so sabe wo ti wa wo fe hwa wo body ya de to anim ba bia hwa wo sem gile diastima ejile kama na sister wo ti we na ka sabe o body facha me oba o vagina abeto social media amewiase nyina hwa wo ba ka woni be odi for me name je ba say wiase na so se no bia handle na asem se no bia handle na asem no obi a obe handle we no na wato ani wu wabo ani wu kashire no anam wiase na ni wu abone kashire bronsam adome no ena nyame ase abone dua sa bronsam no mu na nyame mo dua ema sabe oba bi ono ma ni nufu kura so nam na se be ni nufu kura be to abonte a ofele woni se ma be bro ono ma wonam kura na hwenye kai pie ba na ofele what I say na wo yoba na wa kusue kuma oba Afia swasne ga so na kusue kuma na ba de tan Afia swasne ga na bo jan na tan papa tan afon vagina ni bi ono mo a wotu se nam guso enam kata wo kama but wo de ye we de wo vagina na fon tan o da to media no so nkwa na wahu na watimi describe ni say na wahu pen Dabi na de beto media no so na make na beto so si nyina yo wo hwa ayi say as a chalk as a chalk ne time pa edi we kura wo da so ni na wi ase tumi didi no what I say edi dia wade ye de obi dia no so nyina no so fu Kumchacha me kan na se aka biye mama mi Kumchacha maka say di wade ye o media so nyina eya ni wo eno no wi na no nye wi na wi a wi to fe ne fa na dan ne nkwase asem na wi nda nyo no kwa ne nimu what was here yen tama sa o ka sa nyo no kwa ne nimu no mo a na wi di ese me metu e ma no wi da eya me pass okay obi a won pass okay and the present okay so me ma no wi da tama ye no wi ne wi sie no kora ye mpuma mujibu mu ye jugu ye mu eti experience aye no me metu won Kumchacha wi no ma fa wo mu na nye bi no etu ba keka nkwase kasem a na ka bi ga kiro odamfo ode damate ate kokora nya kakra awani wurumuna eti ya matire kuromu a ama yenka ana Afia so asnega ana sa dote wonam wi asene no mi yaka no na enum ye begusu waka wa ebeka wa wo mese ebeka wo manka wo madie wo patikura enum ye beka wa because wona mo okora wo ye no me ba na wo de o vagina na beto social media na so ayi dwi ba kokoro do so o salia ena mawale na be ma ya wo so wawale na wo so woni ndi ti US se be ma we anya kwasampani obi kunu be ma no kura no me so e kwasampani wojimi na be ma papa ban what we ma mi so asem woni ya be ma
And wow, we are open. Sister Mensere. Oh, Mammy is up. We are Bema Donna, open as some pa. Ah, Donna, what Dawakuma so park in your meeting. It will be to me while I live here, Swasiniga. We do for the credit, say, if we are so be a conodino, don't personal. That's it. But you to me too. A Uniana Conodia. Menka say you walk on the I am asking you cashing. So what you will? When you are Kowali Afia Swasiniga, you can give your brother advice. Say, Fia or Malon. Said also a father. No, and yet answer no. And on the Uniana pet. Yes, my advice. It will be my advice to say, Unia. Obi a man saying that, and no Uniana so pasia. No Uniana so what Jimmy. Eti bema na wawali Afia Swasiniga. Ah, wawala. I say bema na wawala no wo ye kwasampani. Aye kurasini ye Jimmy fo bema ya titi kwani. Aye du so kurobowa. Aye anuso bema. Aye twafo ye yalefo ya boa. Ya bi aye no me yeba. Bema na wawali Afia Swasiniga. Wo ya bi ya boa kwasampani. Nyame betu ye oka wo ya boa kwasia. Atwafu bi ya na mudi. Kwasia chebi ya na mudi. Odifo Afia when your first time ya abeto media say obi aboni duani na say ya kwa before ye to abayi obi ko boni dua wo to bo nso mi ade ni nyina no ye hu say enya no oda so te ho wo ko bede ni dwuma e de na this time around ye papa so for penny aye e be down so na bra bo me be hu say ne Reverend Owusu Bempah ye no e na enya Afia sense Enchenche wana afi. okay Asase ye bia wana wi ye. okay If you say asase ye nya de say you beginning is not important than the end. Asase bia enya den say wie see abehwe me dem see the great Papa Isaac Owusu Bempah, the great man of God, the great bishop, the great apostle, the great reverend Dr. Isaac Owusu Bempah, Zechariah 2:8 Bible say enumonyam ti na Awurade asoma wo na de odos ne nsaka wono wa de ne saka Nyankopon ani kosua Isaiah 52 okay wa eba be do 7 na wo se de o Nyankopon asempa no ne nasim futuro kra eye Awurade fe Reverend Dr. Nyamishra so for Kumchacha makamadwen we ye Ukraine ni Russia ntokwa said ye Ukraine for the Russia for ko ntokwa wo mama wo say wo man bi a wo pe wasomdwe ne tina baabi na hwe wo ntokwa ne bi emfa wo mefrefra we wo a wutie me mebo udin ana me meka wasam ana enyame na me ni wanya enyawo na me ni wanya me de kwasampani ba ni nya eti me Russia ana oso ye Ukraine wo de won fansia eti giant na ye beef eno mejo mawo mayana sofo no mfiri nyame me furu wo sini wuni aboa na wo mfiri nyame me furu wakonta jame life wo me wona afra me Yesu bana me mfiri no na me kokoro nsam jama wuni no wo sele ban me eno nye case eno mfa wo what you say wo konye ni pa me no kontokwa ya na du nya service asa da na de na si ye me mebo udi me kra wasam di ulem na de me ni nya no ni nya Odifo ebedase ewo nwe no adaje abusia ye ne prophet Kumchacha na atwetwe enkomo imesrew na waja wo comment ewo video no ase e de amame eye too much gh eya me subscribe to me so fa be one ka ho se ne be na upload me to mo pe wo ne first person ya won sa ebidi kan akabi all the social media platforms Facebook TikTok, Instagram, Bebiano, a too much GH. Follow now subscribe, no like, share, now we may be so any biashi. Dark gold, and I'm just so, my crowd.